Rushyashya News. Uyu munsi tubazaniye inkuru. Nta kuntu ubutegetsi bwa CNDD FDD butari gushyigikira ibikorwa bya FDLR n'utundi dutsiko twabicanye, kandi benshi mu bagize iyo mitwe yose baratorejwe hamwe ingengabitekerezo ya jenoside. Ubwicanyi bwabaye mu Burundi mu mwaka w'1993 bwose abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi bashinjwaga urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye. Abakoze iyo jenoside n'abayoboke ba Frodebu bari barahungiye mu Rwanda kuva mu myaka ya za 1972, aho bakomeje kwigishwa kwanga abatutsi bikomeye, biza kuvamo ingengabitekerezo ya jenoside. Nyuma yaho Ndadaye nawe wabaye mu Rwanda atsindiye amatora, za mpunzi z'abarundi bo mu bwoko bw'abahutu zahise zitaha zijya kugabagabana imyanya mu butegetsi no guhonyora abatutsi. Aho Ndadaye apfiriye rero, abayoboke b'ishyaka rye Frodebu bahise bashyira mu bikorwa amasomo baherewe mu Rwanda rwa Juvenal Habyarimana, maze su kwica abatutsi barabatsemba karahava. Ibi byanemejwe na komisiyo y'umuryango w'abibumbye muri raporo yayo yo kuwa 22 Kamena 1966 ivuga ko mu 1993 mu Burundi habaye jenoside yakorewe abatutsi, ikagaragaza ko iyo jenoside itatewe n'urupfu rwa Ndadaye, kahubwo yari imaze imyaka myinshi itegurwa. Abicanyi bahabwa imyitozo n'intwaro, urutonde rw'amazina y'abagomba kwicwa rurategurwa neza nk'uko byagenze muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Nyuma yaho rero Frodebu yaje gucika intege, maze benshi mu bayoboke bayo bajya muri CNDD FDD, ari nabo bari ku butegetsi muri iki gihe. Bivuze ko mu butegetsi bwa CNDD FDD harimo abicanyi batorejwe mu Rwanda bacengezwamo amahame ya Hutu Power kimwe n'interahamwe mpuzamugambi. Tunibutsa ko ubwo igisirikare cy'u Burundi cyarwanyije iyicwa ry'abatutsi, maze benshi mu bicanyi bongera guhungira mu Rwanda. Abo nibo bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, umubare munini wabo ukaba uganje ku ngoma ya CNDD FDD. Nta gitangaje rero ko ubutegetsi buriho mu Burundi butera inkunga FDLR n'indi mitwe y'iterabwoba. Kubo bafitanye igihango, batorejwe hamwe, batozwa bimwe, bakora ibyaha bimwe. Jenoside yakorewe abatutsi mu Burundi no mu Rwanda. Ibimenyetso Burundi budashobora guhakana bigaragaza ko abajya bagerageza kugaba ibitero mu Rwanda bava mu Burundi bakubitwa inshuro bagahungira mu Burundi. Birumvikana kandi kuko baba bisanga mu bavandimwe bahuje byose n'imyumvire. Bijya bisetsa iyo abategetsi bo mu Burundi bashinja u Rwanda gucumbikira abatavuga rumwe nayo, birengagije ko aho mu Burundi no mu butegetsi nyirizina huzuyemo basize bamenya amaraso muri jenoside yakorewe abatutsi. Abakurikiranye ubwicanyi bwabera hahoze ari muri komine Mugina no mu tundi duce tw'amayaga bazi neza iby'impunzi z'abarundi zahakoze. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumaze imyaka myinshi bwarashyikirije leta y'u Burundi urutonde rw'abakekwaho ibyo byaha ndengakamere, ariko habe n'umwe uroherezwa mu Rwanda cyangwa ngo baniyirurutse nibura umwe rukumbi aburanire mu Burundi. Ibyabaye nko kurega uwo uregera, kuko abagafashe abo bicanyi ibiganza byabo nabyo bijejeta amaraso y'inzirakarengane. Ngiyo rero imvano y'ubucuti hagati ya CNDD FDD, FDLR, FLN n'indi mitwe y'iterabwoba. Ubwanditsi bwa Rushyashya buzakomeza kugeza ku banyarwanda abanyapolitiki bagambiriye neza. Tubashime, abashaka kutwangiriza isura y'igihugu nabo tubamagane. Burya koko ntawunanira umushuka ananira umuhana. Rushyashya izakomeza kubahanura n'ubwo ngo umutima muhanano tuzira igituza. Ngiyi inkuru y'uyu munsi, amahoro n'amahirwe impagarike n'ubugingo. Tubibutsa gukora subscribe, share ndetse na like. Ciao. Rushyashya News. Don't miss.